Ne znam ovo što kaže povampirio se, da li to neko nije bio umro pa se povampirio. Da je vampir srpska reč sigurno ste već čuli, ali znate li da se selo Medveđa kod Trstenika smatra kolevkom srpskog i svetskog vampirizma? I da najznačajniji naš vampir nije Sava Savanović, već Arnaut Pavle. To su ta neka bića, mistična bića koje žive i u ljudima živim i u Moravi, a žive i na groblju. U snu neprobudnom, ali se duša njihova budi da davi ljude. Svuda su oni. Ali kažu da je ovde više nego na drugim mestima. Jer ovde su bujnije mašte i lepše priče. To je mitološko biće koje se javlja baš početkom 18. veka, posle ovog događaja koji se desio u Medveđi, posle tog izveštaja lekara, i ta se priča proširila Evropom kao zaraza. U današnje vreme u Medveđi ovom pričom zaražen je Ivan Nešić, nastavnik istorije. U potrazi za podacima o Arnautu Pavlu preturio je domaće i svetske arhive i obišao mnoga groblja. Ja mislim da me stanovnici sela smatraju lokalnim vampirđijom. Pošto je Medveđa ovom prvom izveštaju lekara, Medveđa je u zadnjoj rečenici, on kaže, vrlo je važno da pozitivno odgovorimo meštanima ovog velikog sela. Njegov saborac u pokušaju da se vampirske priče vrate u mesto odakle su potekle je Danilo Vuković, akademski grafičar iz Trstenika. Dok sam bio jako mali, slušao sam od bake te strašne priče o vampirima, zduhaćima, anđamama, sanđamama, karakondžulama, baucima, avetima i tako dalje. Stvarno, plejada tih mitoloških bića je bila jako velika i to je u stvari iz tog nekog straha krenulo je interesovanje za sva ta bića, demonskog karaktera. U Medveđi i danas postoji deo koji se zove Vampirlija. A u vreme kada počinje priča o Pavlu Arnautu, bilo je to selo na granici Austrije i Turske. Samo poreklo Arnauta Pavla malo nam je mračno. Ono što o njemu znamo da se je bio plaćenik u turskoj vojsci, da se borio u turskoj vojsci i da se posle Požarevačkog mira, kad je ovaj deo Srbije bio pod austrijskom vlašću, doselio u selo Medveđu. On je došao sa jednim velikim strahom i seljanima je pričao o tome kako se za vreme vojevanja u turskoj vojsci borio sa nekim vampirom, da je uspeo da ga ubije, da je jeo zemlju sa groba tog vampira i mazao se po licu krvlju vampirskom, na taj način da bi se zaštitio da se sam ne bi povampirio. Pao je nesrećnim slučajem sa Senjaka, slomio je vrat i kasnije je počeo da, ljudi su pričali da je počeo da ih spopada noću, da ih davi. A dodatno je čitavu tu priču podgrejala je iznenadna smrt 4 seljana. Prestravljeni meštani obraćaju se za pomoć Hadnaku, poručniku hajdučke jedinice, i po njegovom savjetu dalje postupaju sa povampirenim Arnautom. Iskopali su njegov grob, proboli njegovo telo glogovim kocem, spalili ga i onda su pepeo njegov vratili u grob u kom se pre toga nalazio. Nedugo posle smiraja ovog vampira, u Medveđi dolazi do druge vampirske epidemije. I tada nastaje ovaj dokument, veoma značajan za izučavanje vampirizma. Svaka priča o vampirima danas u svetu bazira se upravo na ovom medicinskom izveštaju koji su austrijski doktori 1732. u januaru potpisali i gde su radili istraživanje tela u toj drugoj vampirskoj epidemiji gde je u selu za jedno kratko vreme umrlo 17 stanovnika. Doktor Johannes Flickinger, on je pukovski hirurg jednog austrijskog puka, predvodi grupu od 4 najbolja hirurga u tom trenutku u austrijskoj Srbiji i oni dolaze u selo, pregledaju groblje, iskopavaju leševe i čak rade obdukciju. Ovo je jedan pravi medicinski dokument gde oni prilikom obdukcije daju tačne podatke šta su to pronašli na telima. Ono što je interesantno, u unutrašnji organi tih žrtava za koje su sumnjali da su vampiri su odlično očuvani. Meštani Medveđe imaju za to jedno racionalno objašnjenje – žuti pesak.
Taj žuti pesak je kristalno čist. Dakle, on nema u sebi nikakve bakterije. I mi se sahranjujemo u stvari u tom žutom pesku. I tela ostaju dugo neporušena. Ostaju tela u svežem stanju. To je istina, jer narod ovoga kraja se bavi kalemarstvom. I taj žuti pesak u stvari se koristi za izvođenje vinove loze. O Arnautu Pavlu i vampirima iz Medveđe pišu tada austrijska i svetska štampa, a zainteresovala se i naučna zajednica. Više od 40 doktorskih disertacija na temu vampirizma nastaje u Evropi tog vremena. Moramo da budemo hronološki pošteni. Prvi vampir u Srbiji koji je zabeležen, to je Petar Blagojević iz sela Kiseljevo na Dunavu. Međutim, taj slučaj nije izazvao u Evropi veliko interesovanje, niti je izazvao famu kako je izazvao slučaj Arnauta Pavla. Ima li vampira u Medveđi? Danas? Pa teško. Mislim da nema. Verovanja i priče o vampirima i sličnim avetima i dalje su ovde vrlo žive. Kad se skupe radnici, ona priča ono i tako je došla priča. Jedan Filipovicki, on bio negde i zakasnio uveče. Pa kad bilo kod Jenoševijskog potoka, gde se ide za Staro Brdo, tu popelo mu se nešto na leđa. I do kuće to bilo mu teret i nedelju dana i umro. Imali smo jednog mitu čoveka u koga se verovalo da je on dušemornik. Jedan čovjek koji je živeo u Medveđi, da mu ne pominjem ime jer će Medveđani, ako čuju to, da me familija njegova da me mrzi. Pa neću pominjati njegovo ime, ali se verovalo da on u toku noći, kad bude gluvo doba noći, napušta svoje telo i pretvara se u životinju, obično u neku crnu mačku. I ta crna mačka dolazi kući kod čoveka koga rešava da davi. I tačno u ponoć otvaraju se prozori, ona ima moć, ulazi unutra i počinje od nogu da davi čoveka. I negde oko 1 sat postaje potpuno znoja, potpuno mučan, sve dotle dok se ne pojave prvi petlovi da to pobegne. Interesantna je također priča da vampir može biti u nekom ljubavnom odnosu sa svojom suprugom ukoliko se upokojio pre vremena i ukoliko naravno njegova supruga bila lepa i mlada. Moguće je da žena u odnosu sa vampirom ostane u drugom stanju i da se tako dete rodi. U srpskoj mitologiji to dete zove se vampirče i ono je obdareno nadprirodnim moćima u smislu da može da otkrije i da ubije vampira. Kult smrti je u srpskom narodu duboko ukorenjen i otuda, pošto je smrt naravno velika nepoznanica i iz toga se rađa strah i sva ta plejada tih mitoloških i demonskih bića. Zbog Arnauta Pavla, vampirskih epidemija, zduhaća, karakondžula i ostalih aveti, Medveđa i Srbija bi zaista mogli da postanu nova destinacija vampirskog turizma, od koga naši susedi već godinama lepo zarađuju. I da promenimo taj jedan stereotip kako danas mi vidimo vampira. Znači da kažemo da je to izvorno naše, da je krenulo baš iz ovog sela. Mi smo ti koji smo Evropi praktično i celom svetu dali jedan kulturološki fenomen. I to je jedan brend danas koji u čitom svetu donosi ogromne količine para.